Singhason Langbiri Kathoy Development Committee tumpen pater pipon along rong nar kep arada tum chito dun si kachileng atawar kasalam. Lapen West Karbi ang long baitalang so along Raijor Dol Kiseng. Karbi Prime Time long penilisar imtiso non bir tang ton penar drikta Singhason constituency ka parlo long nit pen kilometer thong kep so se ka helo prantri lang so rong hang rong pen langbiri ka thoy an phai kuni ni phai inkoira clear ni Singhason langbiri ka thoy development committee atum patir pipon along rong nar kyat arada tum chetodun si kachileng atowar kaselam pon birta kat ni sa hemelong birta nang pali kidam tang surihini ra khreser kep aningkan keseng Singhason langbiri ka thoy development committee atum pen kedam kewang awar sai kemi par pe jok alang litum chingwaisar rong nar kep arong rat idon pen sika suri hini lapen pharo kre phwa tangka chirung si pran prilang so pen thedong tong wiarongan JCB pen towar kaselam pinisi tami alang litum pen Singhason langbiri athoy development committee tumpen pathik ponsi Singhason langbiri athoy development committee kontun bang Simeon Teron lapen dihin rim bang Harsin Kramsa atumpen kejapon linalong rong nar kep arong ratum thur pak pen towar kang kapang thai lapen kaselam asai klempon Nili Secretary Chunbang Henpen Nili Simeon Teron Nili kapai pachini ponjen yang hang kelelo Nili tum Singhason Langbiri Kathoy Development Committee pen Nili tum chuneng 2019 pen si labang satwar asai nili tum rong ner kebarat nitum cipang rumsi nili tum labang so asai nili tum deng ponlo lasi nili tum labang sa nengkan hot ponlo nengkan ke thomajak an nitum dak thipak lang so pen ha Yar fil an kapileji rong pirong hangar rong at nitum kapileji aphan nitum rong ner kep arat pen ni kadang so atwar kipan kiwang kadu kami tum stame hen dan gon isi nitum tuar jak dingalong nitum lasun buhalong long dusi nitum padak kadu we arat pen nitum kipan pangceng lo lasi labang so along nitum aningkan stame nitum labang so atwar phan sarkar long stame chunuri bomlo bonta lang tum kita thil ni ko pine ni tum han thanat kirap nam thelong lela kadu ka we hem plak hem chel la pe adom tin pen tum kachiru dona long pharo ke pho lai sini tum chiro iglo an chuning kedam tang aning kan ni tum phan nang pudo halong nang thok pi po puta na chi chak do yem omosing ti so sarta alang li tanon puta ni tum phan alam chak son pho ni tum kemang dam do alang li phan ni tum rong nar kep arap pen bang sir kep dam sini tum puhu arwak dam alang li phan alang li ni tum phan lam na chi chak dum do medical sub center dan nang tohen ke alu kipitang lo medical sub center si bitan lo pusa alang li pulo lapen ke alang li kipudo harlong dan nang thok pipo puta alang li si chak lapen ke nang tum school ta pono hayon tarang lapen ke rohang rong pi san chompi phanta ihum pono pusa alang li chak lo bon setala solam li ta alang li chak pen setan puta ni tum phan nang pachum pipi latu election nang le po bote aku barang pali po hingga latung rang po hitung aphan hurang pilo hitung lason tapi mana tum ginangi di ngapi po hingga rong sor ke chopton po pumati untuk pula lapane pin janak po hingga ho jogera phi pai dal phi tenge japta bolo atidu ke Rongrat tumpen nanggaji thandu na tengki langbiri ka thoy laki pharokre sirkep aningkan malom penta dulu lapen British akaya hud road ahem kapasuna thai dadu laso ha waralong piniar nianta school ahem medical sub center lapen tuwar kavipen chenglok rihingami anta avila sarkar pen kipi hem so lapen barpi barso kachitia hem hai ta longdun wangwei mate lidam dilang pusi rongrat tumpen pachini kacheleng aphan towar kavipen kasik sak thep pikajok hithi borwale dun sita nini ni thom an nang kokriti lasi non kachari bom BJP sarkar pen non angkeli jikili ka prang kerap vekjia phansi Karbi autonomous council CEM lapen EM atuma phan Singhason langbiri ka thoy development committee atumpen chuning ripon padu West Karbi ang long baita lang solong phai kuni ni phai koi raket thomarni Raijor dol puaki mi racharya song ke sengalong ongdung baita lang so aratum kachetong duna birta pherang ke jisaning hi pen birta nang pali baita lang so Bhanu Sanskriti Sangha along Raijor dol ke seng amai bidasing hanse pen chapahim pupon along Mahajan Kro pen si mai ke phalam the than pachni pon laso amai long aluhi aman pen Raijor dol chief convener Giri Shankar Goswami Krishak Mukti Sangram Samiti amai phu Raju Bora lapen bidisar
Vedanta Lashkar Lapen Raijor Dol Regional Committee Navajidip Bora Tum Chitongdun Laso Amay along West Karbi Anglong District along Bang Thongkep Raisia Tumaphan Raijor Dol along convening Bodi Tum Pekponsi Mai Mesen Ben Machenpon পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিখন গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি বৈঠালাংশত আহি উপস্থিত হৈছি আৰু ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক লোকৰ দ্বাৰা এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আমি আশা কৰিছো ইয়াত এখন শক্তিশালী সমিতি গঠন হ'ব আৰু এই শক্তিশালী কমিটিখনে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কেওটা সমষ্টি যাতে জয়ী কৰি লৈ দিছপুৰলৈ লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে যদি 2021ত ৰাইজৰ দল দিছপুৰত অধিষ্ঠিত হয় নিশ্চয় কাৰ্বি আংলঙৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা বিশেষকৈ শোষণ বঞ্চনা আৰু ইয়ালৈ অহা স্কিমৰ যি ধন আত্মসাত সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে তাক নাটচাত কৰি তাক নাইকিয়া কৰি ৰাইজৰ হিতৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ দল দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আৰু আমি দেখা পাইছোঁ পুৰণা যি কাৰ্বি আংলং জিলা অবিভক্ত কাৰ্বি আংলং জিলা যি দুৰ্নীতি অবাধে চলি আহিছে তাক মুখিমূৰ কৰিব লাগিব ৰাইজৰ পক্ষত থাকি ৰাইজৰ ধনৰ মানে উচিত ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব আৰু এইটোকে আমি ৰাইজৰ দলৰ জৰিয়তে আমি কাম কৰি যাবৰ কাৰণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ Assam Chief Minister Barim Karditang Tarun Gogoi Artan Arkep Kebra Trok Phaikuni Niphaing Koirake Thomarni GMCH Mate Guwahati Medical College and Hospital along Sechelang Bomahut Arong Chewailu Hauroghat along Congress Rachari Asong Atumpen Assam Chief Minister Barim Karditang Tarun Gogoi Aphan Kachewoya Jok Phaikuni Niphaing Koira Pliarni Chikimo Asai Padupon Laso Asai along Hauroghat Hawarangkang Ongdung Ora Tumta Chitongdun Mananyo Tarun Gogoi Spitit তেওঁ আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে সমবেত হৈ তেওঁ বিদেশী আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে মহাপুৰুষৰ চানেকিৰে জীৱনৰ আমিও গঢ়িব পাৰোঁ জীৱন গঢ়ি Pinya Birta Bang Napon Sekeng Toneglo Domi Thakmi Kurwangthu